Iyizire mwari nakunze karibu gikundiro ntabwo Imana yakubabaza iteka Iyizire usohoje isezerano ryawe Mana nabibwiwe kenshi nkumva ari inzozi narebaga aho bizaca nkahaburayo narebaga hirya hino nkahaburayo shimwa Yesu unkoze ku mutima je n'inzu yanjye tuzakunambaho shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere warakoze kwihangana mukunzi wanjye amajoro warayurira ni menshi cyane wararize kenshi utagira uwaguhoza ibikomere ufite ni byinshi nanjye ndabizi Iyizire twibanire mukunzi wanjye nza kumara umubabaro mukunzi wanjye shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere amashimwe Mana urabikwiriye icyubahiro ni cyawe Mana ubereye gushimwa akira amashimwe Mana urabikwiriye icyubahiro ni cyawe Mana ubereye gushimwa no kugereranya n'iki mwami mbega no kugereranya n'iki mwami kuko
ibyo unkorera ari byinshi cyane jewe birandenga nkabura uko nobivuga mwami jewe ndagushima kuko ibyo unkorera ari byinshi cyane jewe birandenga nkabura uko nobivuga mwami jewe ndagushima akira ndagutuye mwami ndashimwe y'umutima wanje data akira indirimbo ndagutuye mwami ira amashimwe mwana ndashimwe y'umutima wanje data utuje amahoro umutima wanje mwami ndagushima uhoraho ubuhungiro birinda ikimazi kuruta kwizigira abana b'abantu yemwe kugira uhoraho ubuhungiro birinda ikimazi kuruta kwizigira abahambaye wangiriye neza mana sinoreka kugushima mana icyubahiro ni cyawe mwami akira amashimwe yanjye ngiyi ndirimbo ndagutuye mwami ikubere umubavu umota neza mwami wanjye akira indirimbo ndagutuye mwami reka ndagushime mana ishimwe y'umutima wanjye data urabibereye akira indirimbo ndagutuye mwami wewe ugira neza ishimwe umutima wanje data ujuje amahoro umutima wanje ndagushima ngiriye neza mwami shima akira ndagutuye mwami reka ndagushime mana ishimwe umutima wanje izina ryawe ntabwo icyubahiro byose turagushira mu izina rya Yesu Kristo turi hano kubiteka ryawe turi hano kubera ubuteka uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uko dushikanye kubona uyu munsi reka ndi twese turi bazima ishengero twaje hano tuvuye mu isi turazi ko mu isi hari ibibazo byinshi n'inzitizi byinshi ariko ko turi mu ngoro yawe yera turakwingiza ubwa mbere tugira imbabazi n'ikigongwe ibisigaye wera witeka mu ijoro n'isi porogaramu ni yawe ibisigaye mana twakweretse iyi tariki twakweretse aya masaha turi mu ngoro yawe dufise umunsi mwiza udasanzwe umunsi w'iteka turasabye mana ube hano muri kino kibanza turakwinginze mana iyi porogaramu igira ibandanye ube hagati muri yo hezagire umukozi wawe uhezagire ishengero uhezagire mana umuhoro wese wateye iteka kuba ari hano muri kino kibanza icyubahiro cyawe nicyo twifuza mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi mukuru dufise turakwingiza ngo amareko mu ijuru bakikize muri kino kibanza ibisigaye twaguhaye kaze na karibu twanse porogaramu ya satani dusabye ubushobozi bw'Imana muri kino kibanza mu izina ry'umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu ijuru amen.